duempan laeng tipay kasni ayan nalawag launayen taulpit muken rangkas alaman biyag ko sa wenti pamuspusa tapno mabalin ka ngalipate o imnas lipaten kan tunwet ngemadak tunjay tanem nginuitan saan na mabalinen ay itim ni ayat di nakapagtuukin yan tangay siksikan di na ay ayatin. Lipaten kan tuwen ngemadak tunjay tanem ngenuitan saan na mabalinen ay ite